Manipur Legislative Assembly Bikhalgi ngasi scrutiny pangthokre amadi anisubha tangka ki mirep se pisinbagi matam ngasi loisinkhre. Thawalda Bikhal thengnanabagi dabak Chief Minister Okram Ibobi amadi Irom Sanu Sarmilana ngasi mirep se pisinnakhre. Robin Hood mihat yauna fact encounter amadi drug case atu matam loisinaba BJP na demand tawrakli. Amasong Sanjit Rabina mihat ki case atuba matam da loisul haiduna yamna miyamna lamphenda leiba CBI office ta thomjinri mayam khurumjari adomni yebiri bas impact news ni ai keke thokson na hoje pungja si phawgi maroiba pawsing miyamda pizari Taramathoi suba Manipur Legislative Assembly Bikhalgi ahan batangka ki oina birep se pisan bagi matam haukiba February taramari ta loikiba ga loinana ngasi scrutiny pangthokre Scrutiny da yakraba mirep khargi workers singdi scrutiny yarakpada mikhal mai papagumna harau tayaba phongtokna labida law khongduna sanaki Imphal East ki oina ngasi ayo pung tara taba matamdagi hauna scrutiny tauna bagidamak tongan ba assembly constituency singi mirep singna magi workers singa loinana scrutiny tauna ba laknaki loinana Imphal East ki apunba AC taramathoi lebe asigi tongan ba parties gi mirep kayana makhoi gi workers singa loinana yamna bagari singda Lakpa maramna Imphal East ki maroiba lambi sing satok kasinda kodong sadaba kaya mayoknaki loinana mirep oigadaba official sing amadi press ki mioi sing natana Porompat traffic island dagi DC takibagi lambida sanghan khide hojik phawbada Imphal East ki oina ayaba mirep che singe scrutiny loikre amasung scrutiny asi makata na nungtil pung mari phawba sathaki Mathang thagi tang mari da pangthokadoriba assembly election gi Imphal West ki oina mirep se amadi scrutiny ngasi mapung phana loisinkhre impact news da phangba athengba pawda Imphal West district da mirep oigatoriba mirep yankhai manga mak mai pakna scrutiny loisinkhi hairi Imphal West district ki manung sanna vote thada nagadoriba assembly constituency tarahumdo gi manungda kaisangthom assembly constituency na political party ayamba ki mihut mirep nipan putoktuna Khwaidigi yamna mirep puthokpa constituency oiri aduga mayang Imphal assembly constituency amasung Semngai assembly constituency dana BJP amasung Congress ki mirep ani khaktabak lamba thengnagadori Imphal East ki oina candidate niputaret tongan political party da lamba thengnagadori masigi manungda ngasi pangthokba scrutiny da mai pakna loisingkhibaga loidana mirep amata reject chakhidi hairi Kairao Assembly Constituency da mirep tara putoktuna khwaidigi yamna candidate putokpa AC amasu oiri State Assembly election gi ani subatangka ki mirep se pisan bi matam ngasi loirakani haing scrutiny pangthokani mirep che lokthokpi arba numitna thas ki tarik kunni Ani sobat tangka ki oina March nipanda Assembly Constituency kuni thoi da vote thada nagani ani sobat tangka ta vote thada na ba yawga dariba singi Assembly Constituency sing Sandel Tengnopal Phungyar Ukrul Singai Karong Mau Tadubi Tamai Tamenglong amasung nongbagi mirep che sing Imphal da pisin ba yana ba akhanaba thorang lokhatle mirep oigadaba singna lamphel fata laiba Imphal West ki DC District Election Officer ki office complex ta laiba Linthoingan bi holda Makoi ki mari lainaba assistant returning officer singda mirep ches pisinba yagani akhanana lokaliba thorang ase nomination ki thabak hek loibaga lepkani ahan batangka ki mikhel gi mirep che sing ngas scrutiny tawragani mirep che lokthok pagi arabe numit thas ki tarani pandani ahan batangka ki oina assembly constituency kontrani panda March mari da vote thadanagani Taramathoi suba Manipur Legislative Assembly gi mikhalda Thawal Assembly Constituency ki oina akan balamba taungnagadoriba Chief Minister Okram Ibobi Singh amasung Irom Sanu Sarmila makoi gi mirep che sing pisin nakre ani suba phase gi ngasi aroiba se pisin bagi numita mirep ani asina Thawal DC office ta laktuna mirep che pisin nakhibani Congress ki maikai degi mirep oigadoriba Ibobi na ayuk pung taramakai Taramathoi makai taba matamda mahakpo sagot khongloi kaya galoinana mirep se pisin balaki DC office yorba matungda constituency adugi
रिटर्निंग ऑफिसर मोहेर ऑफिसर द मिरप से पिसिन की पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस प्रजा पार्टी की माइकई की मिखल थेंगनगदरिबा इरोम सनु शर्मिला सुमा की पार्टी की लुसिंग अमदी महाक पो सौगतपा मियोय सिंगलोइना मिरप से पिसिन बलाकी नुंथिल पुंग अनि मखाई ताबा मतम अदुआइदा शर्मिलाना महाक की मिरप से अदु आरोदा पिसिन की मिरप से पिसिन बल लोइबका शर्मिला अमदी महाकना लोइन रखिबा खोंगलोइ सिंगना चीफ मिनिस्टरना लाकपदा प्रजा की इलेक्शन सिंबल ओइरिबा हुइसेल खोंजिन की शर्मिलाना पाउमी सिंगी मफम द वोटर लिस्टिंग कुंथ्रा रोम लेबा थौबाल केंद्रदा वोट लिस्टिंग 15 फंगदना माइ पाकनी माइ पागलाबदी मांगना सही 13 संगसिलक्पा अपसपागी खोंजंग अमुखना संगसिनगनी हाइना फोंदोखी अमरोमदा चीफ मिनिस्टर इबोबिना महाक की मिरेप से पिसिन लोरगा थोलकपदा सिंगदसु कांग्रेस न साद याखै माइ पाकनी हाइना फोंदोखी पाउमी सिंगना शर्मिला असि मिखल असिदा थ्रेट ओइगत्रा हाइना हंखिबा वहांगी पाखोमैना चीफ मिनिस्टरना मिरेप ओइबा हाइबसि मागी राइनी करीमता हाइनिंगाइ ओइदि हाइना खुमलखी अमरोमदा शर्मिलाबु बीजेपी ना लुपा कोटी 13 पीगे हाइना शर्मिला मसाना बीजेपी की मथक्ता बराल सिरकलिबसि कांग्रेस ना इनसिनबा ओइगनी हाइना फोंदोखिबपु ऑथेंटिकेशन प्रूफ याउदबा वाइल एलिगेशन नि ताबदा इकाइजे हाइ वाफम चीफ मिनिस्टर ना पाउमी सिंगदा थमलमखी हौखिबा फेब्रुवारी 10 वैलेंटाइन्स डे गा मरी लेना नुमित असदा लाइफ सेवर्स मणिपुर अमदी स्टेट ब्लड सेल NSM HDFC बैंक लायंस क्लब पीस गैंग मणिपुर चैप्टर वेलफेयर एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड बिरमगुन कॉलेज यूनिट 1 अमसुंग 2 कस्तूरबा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट नेहरू युवा केंद्र TYDA ममी ताइबंग अमदी रिम्स ब्लड बैंक खुसम नरगा 13 सुबह वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप लिसिंगनी 13 रिम्स ब्लड बैंक लंफेलदा पांथोखरे थरमददा वॉलंटरी ब्लड डोनर यांखैना सरुक याखे हाइना लाइफ सेवर्स मणिपुरना थादरप सेरोलमना हाइरकली बीजेपी मणिपुर प्रदेश रॉबिनहुड मिहाद याउना फैक्ट एनकाउंटर अमदी इम्फाल एयरपोर्ट की फाखिबा यामलेब ड्रग की केस अथुबा मतमदा लोइसिनबा वाफम कया थमलगली ngase ayo anganbada state की बीजेपी ऑफिस ता पाउमिसिगा उनबा बदा पार्टी सिगी वांगांगलोय मणिपुर की हानगी मिनिस्टर नोंथोंगनम बिरेना केस नमसिनथुना थंबा मदी पंदुना लेबना मरम ओइरगा सही लिसांगसिन मियाम की हक खोंगाउनदुना लागली नुंतिल पोबोप तथोखिबा संजित अमदी रविनागी मिसिगी मतांगदा संजित की अपोपिना हाइजबदगी केस असि CBI ना अबुखना हंगदोक्तुना थबक लोखलकपा असि बीजेपी मणिपुरना तरामना ओई मसिगा लोइना अफसपागी मरमदा मियोय लिसिंग अमगा संगा कुनिफान फैक्ट एंड काउंटर की नामादा हाथ की हाइबा असि सुप्रीम कोर्ट ना लाउथोखिबा लाइक्रे हाइरिबा फैक्ट एंड काउंटर केस की मतांगदा लागलिबा अप्रैल थागी तांग 35 38 अमदी कुंदा सुप्रीम कोर्ट केस असि मांगोइना पुलिस ना FIR संद्रिबा केसिंग अथुबा मतमदा FIR संखतपियु ILP की इहौदा लैखिद्रबा रॉबिनहुड की केस ngasi namsinduna thamliba si karigino mahaki केस असि करम फिबमदा लैरिबगे हाइबदो मियामदा खंगनगदबनि हाइना फोंदोखि Supreme Court confirmed over 1528 Honorable Highest Apex Court Supreme Court confirmed over Sigi case issue and speedy line amadi justice fazana fanganaba hona haningi April thaj ki tarik 19 Trump namadi kunda high case singsi tai hai state ki site gi FIR submit togadaba cases mayam pending lerga leba BJP demands hariba FIR kari mayam se athuba matam da hariba tarik sin nanganaba submit togi re har kanda mayam duda justice pi nanaba thuna fanganaba gi damak maduma kai BJP na demand towe Chochanpur gi di case FIR lokotri aduga JCLP gi ihog laikhidraba लारिंग बम लेकाई दगे छात्र रॉबिनहुड की केस तु कराई द लेखरे क्रमाई टोखरे मदुसु याम थुना जस्टिस पिहनिंगी ngase pangthokiba pawgi mifamada da saruk yakiba wangkai assembly constituency ki hanagi MLA aduga BJP ke wangang loisu oiriba waira bot na
ing kumja lesing ni tara humdoi da Imphal airport ki phagat ki ba yamlaba drug ki case adu karaba phibam da laikhraba ki haiba leibak miyam da khangan pham thoi case adu da senaba khudingmak investigation team na thamoi bu senglabadi case asi nganna loiselamgadabadi case asi da chenai hairiba Henry amadi tarpon bu kankhatuna thamba haibasi se minister oibo bisu haktheng hena natraga nakoina na chenai takpani hairiba case sing ase atuba matamda loisinduna awana nanghoraba imung manungda atenba matamda asumba wael phangpham toi haina irabona phangdoki ningsingba yabadi ngarang mantri pukhida luang samam apon banupi lupna fact encounter amadi drug ki matangda wakanin phamba laikhrabani. One is past is one Okram Henry. Akwam is one Tarpan. Howsiki is the man who remedy Hosiki, Kesi Tomatumda. Henry late Tarpan, later with the Mang Hibun Torab. Some other mobile number any Pangaba. Investigation team Madonna, Pernis Toraba, quarter to the show. Carigino, Hosiki, Tarpanisi, Todu Carigino, and Tosida. Very recently Tarpanisi, ticket pay more, over cutting indication to one like her. Nangadi Totaba. At Hosiki Library, Mapuzi put over the Masi. Arubunati have. She did move in Sorga, civil organization Manipuri legislation to Masi, Shem Mapu Kamaba, Unuruki Togomata, Sauramana. If any one of you can prove, if Henry or Tarpon involved, reward paid in one doctor. Care to seek it to be one over. To high home of forever. Other than my Yauri, which is directly or indirectly. So I says it. Howsing Satari by economic blockade Asinabana Morega Mapalam the Yengi Masizak, Matam Sana Masung Marang Kaina Pusil Pangam Davanamana Morega. Lamdam masida yen loiba masung yon bagi senpam da laser ba mioi sing yam na wanare mana masina mari lena ba authority na yen gi masin sak marang kai na phangan bina ba all Manipur Poultry Farmers and Traders Association na thadarpa serolamada khangan lakli lamdam masida hosiko riba politics ki phiba masi Delhi da politics tawraga Manipur da agent thambagu mani haina Northeast India Development Party NEIDP ki Norway political convention of the parties ki president Narengbam Samarjana Fongdokre Thawal Hauka Mamang Laikai Lampak the Pangto Kipatamadu Lakadari Mekala Sida Kuntrani Toy Wangkem A Sida NEIDP Mirep Wiriba Yomnam Nabasandragi election campaign Mari Lainana Pangtokpani Samarjana Hai Politics na Landam Basida Santi Purpak Ngamhandre Amadi Punakunda Minariba Furup Masel Gimarakta Tokai Tahalle Maramasina Mapalangi political parties sing Asiki ideology sing Lamdam Asiki Laihauda Sanabra Sanadabra Haibadu Miyamna Nainafam Tokli Ngasiki politicians sing na Mapangal Pudoktuna Tabak Taubangam Dribasi Lamdam Masika Sanadaba ideology Wairu Badani Maramasina Lamdam Masiki Laihauga Sanaba political platform Ama Sagat Pamatam Yauri Haina Mahagna Fongdoki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯒ ꯆꯥꯟꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ Sahi kaya gi mamang diki loisindana leirak laba Sanjit Ravina amasung airport ki phakiba yamlaba drug ki case atuba matamda loisin lohaiduna ngasi yamlaba miyamna lamphela leiba CBI anti corruption branch office da thomjin khre Ketrigao Wangkhai amasung Thongju assembly constituency dagi lakpa yamlaba miyamna drug lalon bada senaba amadi fact encounter da senaba police amadi politician sing court ta atuba matamda sairak piu haina thaba feston faiduna ngasi numit yungba matung pung ama kharai helakpa mata CBI ki get tamna thomjilaki matung tarakpada Lamphel police ki team aman laklaba matungda mioi mari khangatuna CBI anti corruption branch ki ASP L Hangsing unahanduna wari sanahanki wari saba aduda Sanjit amadi Ravina misigi case asi Manipur ki miyam na pamagi matung ina atuma matamda loisina ba honaragani adumoinabak airport ki fakhiba drug ki case adudi Kolkata ki CBI na paiba maramna khut thingjinba ngamde adubu miyang apapagi matung ina Kolkata CBI ga pau phongnaduna case adugi matangda atubada thabak lokhalagi haina wari sanabada yauruba social activist Dr. Yankokpam Dhakeswar na media da phongdokhi
ड्रग की करी लेरिबा केस तुदी कलकत्ता ब्रांच ना पाइबनीना मखोई की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते अदुबु ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर मखोइना मेसेज सेंड तौरगा याम थुना मदुगी फोटो सासिजु थागा खरेना मोइना तमे मणिपुर पीपल की अपामसे मसी याम थुना निंग थुंगन बो होना बिउ हाइदना मणिपुर की मैलेना पुनमक्ता सो खैना मयाम की मोचिन जरगा मसी वफमी थमजरी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन याम थुना तौरकांदा रविना संजीव की केस सिंग मसी की लेरिबा मैलेना कल्प्रिट मयाम सिंग मसीदा सेनबा पुलिस सिंग पॉलिटिशियन सिंग मयाम सिंग असे याम थुना मखोइ मतक सासि फ्रेम तौरकांदा कोर्ट मधुगी फोटो हाईलाइट तौरकान मधु जस्टिस अमा पुरक मियांगी अपामसी निंग थुंगनबा होजिकी लेरिबा मांगदि एयरपोर्ट कई ड्रग फागी खोकी लेरिबा केस म्याम सिंग असे सासि थाखिबा म्याम सिंग असे मसी पोस्ट याम थुना सेटल तौबा सिनि अखोइ म्याम पामजरी लालिबा फेब्रुवारी 19 मिरेप से लौथोकप यारोबा नुमित फावबदा कांगपोकबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मिरेप ओइना सोंगथोकलिबा खरगा तमांगना मिरेप ओइबदगी हंदोक्त्रबदी महाक असे मणिपुर मियामगी येंगनबनी हाइना लौगनी हाइना JCILPS ना सेक्शन वा थमलकली लोइनना फुरुप खुदिंगना नुंसी सानना हिंगमिनरिबा लमदम असगी मियामगी मरक्ता नुंसीनदनबा संक्षेप थाबा मियोय अमनि हाइना लौरगनी हाइनासु लाउथोकरे ngasi JCILPS की ऑफिस दा फमखिबा पावगी मिफम अमदा JCILPS की कन्वीनर BK मोइरांगसाना हाई मणिपुर मियांगी ओइबा येलहोमी कन्नबगी इहौ असगी तंगताबा फिरेप अमा लैत्रगै सेरेक्टा लिसिंग वसापन याखै माथोगी मतुंगदा संगलकपा येलहोमी नत्तबा सिंगना मिखल मिरेप ओइबिगनु हाइना खरगा तमांग मसामक्ता हाइजरबा फावबदा थवै वाओइदना हौजिक फावबदा मिरेप से हंदोकपगी वाफम लैत्रिबा से येलहोमी गी इहौ असिबु सिंगनबनी अमसुंग मियांगी येंगनबनी हाइना लौरोइदबगी वाफम लैते हिरमसिगी मतंगदा लमदमसिदा पुन्न खुंदामिनरिबा नेपाली इसिल इनाउ सिंगनसु खरगा तमांगबु मिरेप ओइबदगी हंदोकनबा अपील तौबियु अमदी मणिपुरगी तुंगी पुनसिरोल कनबदा नेपाली कम्युनिटी सु सरुक याबियु हाइना VK मोइरांगसाना मखा ताकी लेमिनरिबा नुंसी मरी थदनबा होटनरिबा खरगा तमांगबु नेपाली सिंगना कैंडिडेट ओइबदगी हंदोक हन्नबा अचेतबा फिरेप लौबियु अचौबा थौदांग लौबियु हाइना नेपाली सिंग मफमदसु JCILPS की माइकेदगी अपील तौजरी तुंगी मिरोलगिदमक खल्लगा इंगना चिकना नुंसी चानना लेमिनबा मणिपुर अमा ओहेन्नबगिदमक तौजबा अपीलनी तौजरिबा अपील असिबु इकाई खुमनबियु मणिपुर की तुंगी पुनसिरोल कनबदा नागु सरुक याबियु नाकल मरमदा येलहोमी कंसी हाइदना तोंगान तोंगान बलुप सिंगना खोंजंग कया संगसिलिंगे सेरकासिदा मणिपुर के लेंगाक पारिबा कांग्रेस गवर्नमेंट नन मणिपुरी दा टिकेट पीदुना भोट लेबन भाइबसे लाइबक थिबनि हाइना सोशलिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुरना फोंदोखरे इनर लाइन परमिट सिस्टम सनहलु येलहोमी कंसी हाइदना मियामना संगसन खोंजंग कयाबु नाथैरमदुना लमदम असकी मियामगी अपामगे मायोक्ता नन मणिपुरी दा टिकेट पीदुना भोट लेबन बाय यानिंगदि हाइना मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमिसिंगा उनबा मदा सोशलिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर की इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी नावरेम तानोरंजना फोंदोरकली मान मखा तारदुना मणिपुर सरकार की थवोंग असे येलौमी मुथतनबा पाइखलक थौरांग पांखकनी हिनमसगी मतंगदा लोबसगी वॉलंटियर सिंह अमसुंग तोंगान तोंगान लुक कया पुंदुना ngasi nungtil pung ama makai taba aduwaida seminister bangloda thomjin ki laibak thibadi seminister unabagi ayaba phangdabana wari sana phanglakide haiki hiramasigi matangda atuba matamda seminister ga unadan waroi sinama purakna bahonar gani haina tanoranjana makata na phangdoraki मियाम की अकन खोंजंग लाकदरे हाइना कीबदगी मखोइना कांग्रेस की टिकेट असी नन मणिपुरी दा पी नतगना पी हाबद मियाम दा खान बलेतना इंडिपेंडेंट दा अमुक थादरोकपनी मरमदा मसिदा लेंगा असी लौतुनै हाइबा वाफम असिदा लेंगा मसाना याजबम जतोई हारिबा नन मणिपुरी असी करिगुम्बा लेंगाना यारदुना कई करिगुम्बा इलेक्शन मिखल थेनखिबा थोलगा मिखल मिरेप ओरक्तुना अमुक काब थोलगागदी मसिना अमुक इंडिपेंडेंट दगी अमुक कांग्रेस चोंगिलपक याबगी खुदोंचाबा मयामसु एखोइना चिंगनदबा ngamde मरमदना अथुब मतमदा मिरेप ओहनबा हाबसे अथिंबा थंबियु मोरे लबिदा पोसै पुसिनखिबा दियाई टाटा अमा एक्सीडेंट थोकपदा मेय अमा लैखिद्रे तदोगददा लैखिद्रबा मेय अदुदी दियाई अदुगी हैंडमैन ओइबा क्वाक्चा दगी MD कयामुद्दीन सही निपुनिफान अपोपा लैखिद्रबा तोमबनी हाइरिबा गाड़ी असी मोरेदगी थाव ड्रम कुनमुंगा अमदी अतै पोलम सिंह पुथोरकपदा खुदेंग थाबी मसुंग लोकसाव अनिगी मरक्ता लोमखिबनी हाइरि हैंडमैन ओइबा कयामुद्दीन असी टाटा दियाई अदुना मकोक्ता नंसिंखिबदगी खुदक्ता लैखिदबनी असी भागसांग अदु जेनेम्सता पोस्टमार्टम तौनबगिदमक तमकरे थोदोक थोकमदा खुदेंग थाबीदा लेबा 32 सुबा AR की मेजर त्रिपाठी अमसुंग मोरे पुलिस की OC प्रेमजित सिंहना लुसिंगबा टीम अमा लाक्तुना मतेंग पांखि
Economic blockade asi Chief Minister Okram Ibumina tawhonbani haina BJP State Election Committee convener Thaunawjam Sawna phongdokhre loinana Manipur ki cold storage thamnabgi wakaldi yaudana Komla Festival Sampra Festival na singba mahi marong ki festival kaya pangthok handuna mahi marong kaya patuna manghalle haina paliba government aspu maral sikre wafam ase lakadarba mekhal gamari lainana Oripok Assembly constituency da BJP की बिरेप ओइगदरिबा डॉक्टर नामैरापम दिजमनी की फिराल सिंखटपकी थरोंगी सरुक अमोइना पांगथोखिबा मियांग मिफम अमदा थौनावजम सावबना फांगदोखिबनी ngasi yuktagi hongna dharma gi oiba lining laison ga loinana firal sinkhatpaki thoram adu pangthokhi loinana Oripok AC gi tongan tongan pham singda leiba miyamna athen pot karaktuna thoram aduda mapung phanki thonawjam sawbana haikibada karisu laitaba thabak amagi su gari da satpa yaba thabak kaya helicopter da satuna lupa lak lak kaya manghale matam kharagi mamangda zeri da district laukthokani haina satlaga lauktokpa ngamdana college amakhak lokhatle hairam laga halakhiba adu ikai ningai ni madusu helicopter satuna miyange paisa kaya ariyamada manghan lubani haiki is a responsibility man logale man he is a theater economic broken by hormone don't ke hai to ne kare ne hota mahana economic broken to ne Southern Hills, Jinbawani Wood, District Kingdom ni Jamal Khandaruwa, Mami Hakana, name plate Chenanaba, good president of Bokai Highway, you engineer Sinatari High, Yaroi, no Southern Hills of Bokai Yaroi, Southern Hills to Bongriya Pine, Hanene District Bongriya Pine. Lala mungkin si bawah saya jauh ni. Namun ada cium mazat saya jauh ni. Kairau madi langdum da Kairau ACG MLA Karam Thamarjit boycott tawre haina panthoibi Laimaro Lamjing Mera Association na fongdorokli ngasi Kairau khunung da paumi singa unaba mada association asige member Pukrambam Purnima na fongdokhibada MLA Thamarjit na Kairau madi langdum gi akoibada leiba miyam gi phangpham thokpa sakthung ngasi phawba matuna miyam da phangande sahi manga MLA oirakpagi manungda PDS ki item subnagi tha kuntaru kuntaret khaki pibadagi hena ngasi phawba phangandri masida natana Kairau gi manungda leiba jila parishad hongi thadarakpa lupa lak 100 henba senpham MLA na pradhan amadi BDO ga manaraga mafam khangdana manghankhre loinana Kairau gram panchayat ki job card holder singi phangpham thokpa senpham mafam marang khangdana ngasi phawba phangandana thamli Kairau esida miyam gi sakthung phongna luttoriba Congress ki MLA Thamarjit Kairau amadi langdum da boycott tawbaga loinana Congress ko iba election office na singba mata hangba yaroi hayeng MLA Thamarjit ki firal singkhatpa thorom yawba lakani hairiba Manipur ki Chief Minister amadi Deputy Chief Minister anina hiram asigi matangda sengdok piramu haina phongdokhi Ladiba sitting MLA je Congress lengak sasonje pairak padagi ngasi obugi manungda khoi kendra jigi oina sakthung puna mangmana loi matkhre haugi ba apil tha da ye badagi ngasi obung manung ji chengju phangi de chini ju phangi de khoi aphang bambau leite aduna hairibe MLA jibu akhoi gi langdum amadi Kairau sombagi maigaida boycott tawba haina mayam warep nare akhoi gi CM amadi Deputy CM na tratet seisida Congress ki play hosting numisda singtopiramu sigi sakthung krai da matkhre krai da thamgre haidana tigat piramu khoi jokat yamna laira raba patabok ta daba laiba lamdamsida akhoi ngasibong manungda rongko security lama phangde constituency amakhak leiriba Zirabam district ki Zirabam AC da North East India Development Party NEIDP gi mirep oiriba asangbam Biren gi Dibong da leiba yumda ngasi mahaki firal sikapake tharam pangthokhibaga loinana nomination file su tawkhre Zirabam AC da sahi kunthra hena palamba minister ama leiramduna Tawbayaba Taure, Honabayaba Honari Hyrabasu, Ziribangi in a Labi Tong, Ana Lying Sangamadi, Lyric Lai Sugilamda, Maninda, Somasum Hantarakle Hyper Wafam, nomination file Loreba Matunda, Maki Yum the Pangtopa, Miyangi Mipamada, Asangam, Birena, Fongdoki. North East India Development Party, NEIDP, known as Sanglaba Steering Committee. Taramapan Patsoy AC के member सिंह ओपकी थरम पांगथोखरे Tagel Gram Panchayat ki ward member ani ki Tagel Khongwa la leiba yum da pangthokhiba thoram aduda
नौना NEIDP दी यौरक्लबसिंगदा पार्टी असगी वाइस प्रेसिडेंट E ब्रजेंद्रो अमसुंग N बिसोरजितना असंब खुदोल पीदुना इकाई खुमनबा उतखी ngasi thoramada committee asge president amasung general secretary yauna thaupuba kunma thoina NEIDP pu puna sogale haina lauthoki Ani suba PSG mirep se pisin piki ngasi aroi benimita numba assembly constituency ki oina mirep ani amasu mirep se pisin kre mirep se pisin kiba mirep ani dudi BJP ki adim panmai amasung LJP ki matuipong gonmai ni ACSC dagi karaktuna deputy chief minister oiriba gaikhangam di hanana maha ki mirep se pisin khrabani nomui oiba BJP ki political conference ama poising awang da pong thokre ngasi pangthokipa political conference ase Imphal West district ke banung san na leiba 18/38 nambol poising awang but level committee na Dr. Sapam Ranjan gi damak sindona pangthokibani tharamada da wagang ladana Dr. Ranjan na phongdokhibada hauzik na ha moina mangna miyam gi ihul khangna sothara ba konthosam AC da menkhatpa yaba menkhatna ba honagani loinana BJP ki candidate ki commitment ama oina constituency ase ki yumthong khuding da thakna ba toti gi ising pangangani haiki Laliba Mars Mari the Pangto Kodariba Ahan Batanka ki Assembly Mikhal Gamari Lenana Imphal West District ki Kendra Tarahum the returning officer amadi assistant returning officer singi interaction program ama DEO Imphal West na lusingdona Lampeda Leiba DC office complex the Leiba court holder ngarang pangthokre Loinana SVP ki campaign amasu district asigi Miam Tinba Mapam Haibadi Singjamai supermarket new temporary market Samu Makong Ima Kaitel amadi Khwairam Kaitel dasu pangthokki Cycle Police Station ki manung sanba T Khengjang Khulda Tara Taret Suba Asang Rifles yang pupi post na solar lamsing yenthokre solar lamsing adu Tara Taret Suba AR na Tara Suba sector IGR South ki makha de yenthokibani khulasi matam koini ki mamang digi mai phangdana lakpani hairi Mathang tha March ki tang nipan da pangthokadariba Manipur Legislative Assembly Mikhal yani super phase gi nomination file tawba ngasi loisin kre Imphal West District Complex manung da sathakiba Singi District ahum Ukrul Senapati amasung Sanded da merep oigadaba mioi mapan na ngasi athengba phawbada mari lainaba aro singda nomination file tawki makhoi sing adudi manung da Sadel District oina tengdo upalda Congress ki merep oigadariba Minister D Korung Thangi anirak suba oina nomination file tawki NPP da merep oigadariba KS David Maring amasung independent merep oina songthokliba KV Kothang su ngasi nomination file tawki Ukrul District ki Fungyar Assembly Constituency da merep oigadariba MLA Victor Kaising amasung Trinamool Congress da merep oigadariba MK Phungreyo anisu nomination file tawki District asigi Singai Assembly Constituency da Congress ki merep oigadariba Manipur Legislative Assembly ki Deputy Speaker Preso Simare amasung NEIDP ki NK Simare nomination file tawkibaga loinana Ukrul AC da Congress ki merep oina Alfred Kangam Arthur nomination file tawki aduga Senapati District oina Tadubi AC da Congress ki merep oigadariba RS Henry Hilly su ngasi aroiba nimita nomination file tawkre Irom Sarmilaga nungsinay haiba mapalam masa Desmond Coutinho senior journalist Yambem Laba amadi Bablu Loitong Yauna Sarmilabu matam kayagi mamangdigi support tawdun lakpa mihoy kayabu miyamda lana ukiba yawa wapam kaya social network ta hairakhiba adu Desmond Coutinho gi mahut sillaga Irom Sarmilana soikre haina sengdokre hiram masigi matangda ngasi uripok Yambem laikai da leiba senior journalist Yambem Laba gi yumda Pawinsinga unabada Sarmilana mahaki nungsinaba nupa adugi mahut sillaga soikre haina aiba oina se mada khujek piki loinana Sarmilana makhata na pawmisingna phongdorapada Desmond Coutinho ga mahaki punsigi thengkhang kayada saruk yabiduna mahakpu sogatpiduna lakhi amadi tungkuina sanminna ningmaki apamba phongdokhi 미요이바 모이나 우거다버니
खुलाई ओइना उगनु खोटकनु हाइबसिदा ओइना फावरा काना पेनदबदु अनौ अनौबदुना हेन दुम हेंजल ए हाइब मोंगदा कनो तौरखिबा ओइबा अदुम मयामसि लोइना मथंग मथंग लोइना चैधरख लोइ पगलखरे हाइबा मखोइ नहा ngakta ओइ तारसु अदुम टोलरेट तौरकांदा कमाइना टेकल तौगनी कमाइन लोइना गनी हाइब मोंगदा अदुम लाखरबा ओइबा नाकल अमरमदा मिखल ग मरी लेना इरोम शर्मिलाना भोट खोंब संगलंबा मफम सिंगदा सी मिनिस्टर की ओक्रम इबोबी की लोइने बिसु ओइदिबा खांगाबोक एसी की एमएलए ओक्रम लंधोनी मदी महाके वर्कर्स सिंग लाक्तुना सही थांगो तोरमले हाइनसु इरोम शर्मिलाना फोंगदोकी सीएम इबोबी की मैडम जु हजिक थवाल मोइजिंगसिदा अखोइ लामे खंबै अदो तौर चाक सिनजल्ले है जगादुदा मीसिंग अखोइना हाइनरम्बसिंग लोइ कीदना अमत लाउ याद्रबा अखोइना संगम इमुंगदु चैदना तौइ हाइबसि ताइएको लान थेंगनाबा सिदि कसुमतदि लाइबदि ओइ दबा माइथि रसु माइपाक अबसु खोइ अचुम्बा वोनबगी दमक थेंगनाबा हाइबसिदा अखोइना मागी मीदुगी आइडियोलॉजीदा ओइना येंगागा थेंगनाबदु जुम्मी फैयेना खले प्रमाण पीब ngam मदी मरम सादन हंजिन हंजिन मराल सिरकलिबा पॉलिटिकल पार्टी की बथकता लोगी मतुंगिने इज्जत दापी तालकपा यहाव याई हाइना वांखई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा कांग्रेस की बिरेप ओरिबा ओक्रम हेनरीना फोंदोरकली ngasi manipur krida leiba हेनरी की मयुमदा पाउमिसिंगा उनबा मदा महाकना हाइखिबदा ड्रग मरी लेना मंगोंदा सिरिबा मराल असिदी लो कोर्ट की मतुंगिना तौफम थोकपा तौजसनु मिखल मया नक्सल लकपकी मतुंगिना अमन अमदा चार्ज तौनबगी महुत्ता वांखई एसीदा सोथदुना लेरिबा मियाम की थबकता माइ ओनसिनसी मियामना हाना भोट लेप यानी नत्रगा यारोय हाइबिगे सिंगनबा अमा लेरंबादु ngasi scrutiny माइ पाकना लोइसिनख्रे मनमदना लालिबा मिखल असगी गेंगलगा मियामना हाना होनरबा सांगदगी अमुका हेना kana honaduna mapi mapa leitraba wangkai assembly constituency da awon ba ohongwa ma porokna bahona minasiri haina okram henarina fongdoki अने इचा सेमे अने लेकाई सेमे चसेब हेनरी हुरान बने हाइबदुदी आइन तौजसनोबा अई हुराली हुरान दी जुडिशियरीना कईम हाइसु हाइदना अने हुराल तारादी मफम मतम पियु करम मतम तौरमगे हाइबने अदु ngamdrisidi अद कनागुम खरनादी मादि पुरा हुरान खिबदौना सुंगांगी ड्रग करबा सुंदौ दौखिबा लेते ड्रग फाबदा हेनरी कौबा मना फोन तौरमे हाइबने अदुबु अइसु हेनरी कौरुबनिना हेनरी नंग तौब्रा अना कोटना कौबने अइना तौदे अइ नति अइ ओरगदि अइ साखी पुथरो हाइजबने इन्फॉर्मेशन सुसु तौनी मंगोंदा अइना मतिक चादबा प्रमाण लेतबा वा ngangbudi अइसु हक पीदेदना डॉक्टर किशन टोकेन अमसुंग राजेन लैखिदबगी निपान सुबा डेट एनिवर्सरी लागलेबा फेब्रुवारी 13 ओरिपोक्ता लेबा मपारी निंगसिंगकोल मनिलदा पांथोकलगनी कसोम खोलेन उखुर डिस्ट्रिक्ट एसडीओ ओइना थौ पुरंबा डॉक्टर किशन अमसुंग महाका लोइनबा स्टाफ टोकेन अमसुंग राजेन इनकुमजा लिसिंगनी मापनगी फेब्रुवारी 13 इनेसेंट आईएम दा हातखिबनी मनिल नसिंदना पांथोकदरिबा लैखिद्रबा सिंगी निंगसिंग थौरम असिदा मणिपुर की प्रोमिनेंट लीडर कयाना सरुक यागदौरी थौरम असिगा मरी लेना मणिपुर प्रेस क्लब पांथोखिबा पाउमिसिंगा उनबा अमदा मनिल की सेक्रेटरी वाई कापुरना हाई हौखिबा अमदी हौजिक हौजिक ओइरिबा अमसुंग लाखदरिबा मणिपुर की मतांगदा मियामना कुपना खनदुना लंदम असिदा थौलिबा प्रॉब्लम सिंगी सॉल्यूशन पुरकनबा होनमिनसी हाइखि लोइना लैखिद्रबा सिंगी निंगसिंग नुमित असिबु मणिपुर मियामना सपोर्ट तौबिदुना मपुंग फाबा थौरम अमा ओहेनबियु हाइना कापुरना मखाताना फोंदोखि हंदकी पांथोइबा मिफम असि ख्वाइदगी मरुओइबा अमदी प्रजा कयागी हंगदुन लेबा वहंग कयागी नुमित असिदा पाखुंग खरा जी फंगनी हाइबगी अखोइ थाजब लई प्रोग्राम असिदा मतम चाना लापियु अमदी अथौबा अहुम असिदा हाइकत तंबदा सरुक याबियु लालिबा फेब्रुवारी 15 मणिपुर के सेंगलाबा लाइफमने नम ओइरिबा कंगलादा पांथोकदरिबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली एदु तौहनबिगनु हाइना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा मणिपुर की रीजनल पार्टी प्रजाना वाखत्रे है पार्टी के सेरोलमना हाइरगली इंडिया गवर्नमेंट अमदी नागा लालहुलुप एनएसएन आईएम की मरक्ता हौखिबा इंकुमजा 2015 की अगस्त 3 खुयेक पीनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यावरिबा वाफम ngasi फावबा मियामदा खंगनदना तमलिबा से अथुबा मतमना लाउथोक्तुना खंगनगदबनी हाइना ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुना ngaraंगदगी हौखिबा कैंपेन ngasi सु चथखरे
कैंपेन असि सरुक अमा ओइना कोनुंग ममांग अमदि सिंगजमई सुपरमार्केट ता महिरोई लुब असि थौमी अमदि महिरोई कयाना मियामदा सेजा येनथोक्तुना खोंजंग संगसिनकी ओरीपोक लेबा इरेंगबम थामसा देवी नर्सिंग एंड हेल्थ केयर रिसर्च इंस्टीट्यूट की 13 सुबा JNM बेस की कैपिंग अमदी ऑथ चेकिंग सेरेमनी ngase इम्फाल के JM हॉल दा पांगथोखरे ngase के पांगथोके बथरम मदुग मरी लेना इंस्टीट्यूट असकी फाउंडर इरेंगबम इबोतोंबिन हाइकेबदा ngase वासक लोरिबा महिरोई सिंग असे मतम खरा इम्फाल की जेनिम्स ता ट्रेनिंग पीगनी मदुगी मतुंग कोलकाता अमदी अति तोंगान तोंगान बा स्टेट ता लेबा हॉस्पिटल सिंगदा इंस्टीट्यूट असिना सिदना थबक पीगनी हाइना फोंगदोखी ngasi phawbada institute asidagi JNM loikiba mahiroi sahungi matakta atopa state ta thabak phangnakhre hairi Pangal Youth Front Manipur na phongba Voice of Pangal Youth koba warul tarani tho yawba sejai ba Manipur gi maitei pangal singna khundaba mafam singda sai khre haina Pangal Youth Front Manipur na thadorakpa serolamana hairi Best of Amik lisini taratarok haina mingthonba tarahumdoi lak suba state level open music competition ki preliminary round ngasi pangthokre matam isai sangam nabagi thoromasi apun Manipur matam isai kanglop Amik na sindona ya school janmastan da laiba Siko Club Community Hall da pangthokibani ngasi pangthoke ba tharamadu da punna participant kulhum doina isai gi lamda atho ehem tanaki competition asigi final round thasigi kuntarukta pangthokadori Narcotic cell Imphal West na miyoy ama opium kesi mangaga loina na fare faraba miyoy adidi Sosarpur district ki Torbung Khuldiki Hoinu Gangte sahi yangkai ni Hoinu asi thasi ki tangtara mangagi nimidang pung mapan taba matamda North AOC da laiba Hotel Tampa dagi phabani hairi Bisnupur amasung Thawal district ki apunba commando khutpu umana harkhiba February 13 gi nungthil pobopta National Highway 37 की नुंगबा एरिया की बोलांगदाई विलेज दा चेकिंग अमदी फ्रिस्किंग सथबदा NSN IM की सेलेस्टाइल रीजनल सिक्योरिटी इंचार्ज यावना रेंग लेरबा लुबसकी कादर मरी फारे हाय मनी पुलिस के PRO के सेरोला मना हायरगली फारबा सिंग अदुदी बोलांगदाई विलेज की फैगाजै गांगमै सही कुंथ्रानी थो यापोकपा गुइगौंगम गांगमै अमसुंग दिंकांगलुंग गामै सही कुंतरेत अपोकपा नमजावलुंग गांगमै नुंगबा पार्ट 4 Riganlung village dagi Tuan Kimlak kamai sahi kuntra apokpa Zakwan kamai amasung nungba bazar dagi lubasiki Celestial Regional Security Incharge Zoni kamai ni sahi kuntra mapan apokpa Gongturei kamai ni hairagli makoi puna magasi nungba bazar da leiraga highway da saliba gari sing amadi government ki office sing dagi nam haduna sel khaibda senaba mioi sing haiba khangmangam kibaga loinana Imphal Police Station da makataba investigation ki dabak sinakre hairi Instagram amadi WhatsApp ta nupi masa amagi mapi thongdaba photo thagatuna Facebook ta nupi masa tugi imung manungda kihanbada senai haiba nupa ama cyber crime unit Imphal West na fare faraba me adudi singjamai singa makha phura makongdagi Jim Jackson samurai lakpam sahi kunthra manga apokpa Krishna Kumarni nupi masa tugi imung manungna singjamai PS ta wakal lakpadagi Imphal West ke additional SP operation Dr. S. Ibomsa ki ming makada cyber crime unit ki SI ki avisina Jim Jackson asi phaba ngamkhibani Jim Jackson phaba matung mahaki matakta makata ba action lokhat nabagi damak Singjamai police station da khusin nakhre ngasi nomagi sanabagi pauda Indian Women's Football League ki champion oirakraba Manipur ki team ama oriba Sterling Sporting Union wangkhai ki sanaroi amadi official singbo taram na okhre ngasi wangkhai dalaiba union asike sanglen da han boina Indian Women's Football League ta champion oirakraba team asibu union asike masak ngaraba mioi kayana harau tayamna oksabagi tharomadu pangthokkhibani ningsingba yai team masina championship adugi final match aduda Orissa ki team ama oriba Rising Student Club Katakpu Panjan Ahom Sainada maithiba piramlaga champion oiba ngamkhibata natana championship asida union asike sanaroi TS Umapatina best defender E Panthoina best goalkeeper amadi Y Kamalana top scorer gi mana phanglakhi
ngasi team asiki coach amadi captain oikibi oinam bembemna asiguma nupi gi oiba football championship asina tungda lakadaba India gi nupi football sanaroi singna masana asida hena sanarakani haibagi thajaba thamli टीम मसिंग यामगदी प्लेयर मसिंग जु हाइबदी डिमांड यामना कन तोरपनि मसाइ परफॉर्मेंस हेंगना बसु थवा यावना कन होनर कनि हाइबगी थाजबसु लै अदुगा अहा बगोयबगी कया कन ऑल इंडिया सिना नुपी फुटबॉल सि कइनो हाइब खंगदबगी याम कन एक्सपोज तौद्रि दुना मथंग लाकपददी टीम खरा याम कांदा हेना खुदोंग चाबा देगी मोय अहा बगी ओयबदी खो इंडिया मनुंग तंगी प्लेयर ओइना लोन लौनबगी सिस्टम जि तौगनि दु नेक्स्ट ईयर दगी खोरिगी मार्क्यू प्लेयर फॉरेन प्लेयर गुम हापगी खुदोंग चाबा लेगनि हाइबसना मथंग दगी हेना परफॉर्मेंस फदना पीने प्लेसिंग होनगनि आन खंजे Eastern Sporting Union Guangkai के General Secretary ओइबा आरके निमाइना अहान बोइना पांगथोकबे Indian Women's Football League असे All India Football Federation ना हेना मेंग संगबी बगलोइना नुपी सानोरी पुथोकलिबा स्टेट सिंगी गवर्नमेंट सानोरी सिंग असिदा फाइनेंशियल असिस्टेंट की मतिक साना पिबिरबदी इंडिया दा अफबा नुपी फुटबॉल सानोरी कया पुथोकपदा अवाब लेरोय हाइकी टीम मसिंग यामगदी प्लेयर मसिंग जु हाइबदी डिमांड या Tata Trust na akhoi lupa lak mangagi sponsorship ama matu akhoi ne yam kanna hairu sunate moina Manipur gi nupi gi football gi status yenga Manipur dei team participate to wasi dei sida moina madu pirak pada akhoi kitang sor hon bani natraga di akhoi yaw gi asawa awa ma leini akhoi sarkar da hajining e smaina tawba ISL da yawba khotpa main da yawba adagi major tournament sidadi khara khara mateng pangbiba paisa natraga so in terms of kit ke sponsor tawbibra keno tawbidraga di akhoi da yam thina wagani Mangasuba T20 Veteran Cricket Tournament da YWC Langthawal mai pakre tournament asiki ngasi sana ke baroi league match asida tos ngamkiba YWC Langthawal na sana ke bahan bal innings adugi apiba over kunda wicket tare turaga run sama kulumdoi lawbang ngamki match asigi ani suba innings sana ke ba Dynamic Sporting Union kwakaitian over tara mapan ga ball ani da wicket tara mak turaga somna giran sama khak lawdara match asiran kulumdoi da maithiba nangki match asida YWC Langthawal ki batsman Kumar Jina run nipu mari lawdana man of the match taki Manipur Veteran Cricket Association sindana Oriental College samadi Model Higher Secondary School ki sanabungda team tara na saruk yaduna satariba tournament asigi ahanba semi final da Cyclone thamai bana madi YWC Langthawal anina tha asigi tara mapanda lamba taunaragani Home Suba MCA Plate Tournament ke champion force Khetrigaon na oikre ngasi luang samanda leiba luang popo cricket stadium da sana ke match asige final la Shanghai champion cricket club singjabai na tos ngamdana batting hana sana bada wat sana na ba warep lokhi innings asida champion Shanghai champion cricket club singjabai na match asige apiba over nipu yaudana over kuntra mari ka ball ani da wicket taramak turga somna giran sama kunmari khak lokhi final match asige ani suba innings sana kiba force Khetrigaona over kunipan ge ball amada mai papi giran sam kuntare adu wicket home turga lobang ngamdana match ase wicket tarita mai pap galoni tournament asige champion oi bangam kre championship asige winner oi kraba force Khetrigaona trophy galoi na ba sel gi mana lupa lising taram di runners up tauraba Shanghai champion cricket club singjamina trophy galoi na ba sel gi mana lupa lising manga phangki championship asige man of match force Khetrigaogi Zeli na taki amasung man of series su force Khetrigaogi Sadam na taki ngasi losin ke championship asida MCA ki president RK Imo amadi association asigi hanagi vice president S Tikendrajit amadi association asigi masak narba mioi kayana mako wathang takraba sanaroi amadi team singda mana mathung kya kudol tamki ngasi final match asida lamba toni ki team animak MCA elite cricket tournament da yauragani Mari Subahirojit Waribam Gold Cup under 14 hockey tournament da Farm Yaskol mai pakre ngasi sana ke tournament asike tarani thoi subal leg match da SUYC usekon khonogi sanaroi S Nikonsen na panjal ama sankraba matung Maira Basiko gi sanaroi TS Station na panjal adu handoktana match ase team animak na mai panjal amamam sanaduna draw satki Satariba tournament asike tarahum doi subal leg tana Farm Yaskol gi sanaroi and dattana panjal ohum aduga TS Mission T Pritamam di TS Kennedy na panjal amamam sanduna seo singjamai wangma Khetri laikai bu yamna laksana panjal taruk saina da maiti bafi bangam ki Manipur hockey na sindana kurman lampaki Astro Turta team nipa na saruk yariba tournament asake hayeng tara mari suba roi balik match amamam sanaragani
अरोबदा बुलेटिन की हेडलाइंस मियामदा थमजगे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल की ngasi स्क्रूटिनी पांगथोखरे अमदी अनिसुब तांख की मिरेप से पेशन बिगी मतम ngasi लोइसनखरे हवादा मिखल थेंगना बगी दबक चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमदी रोमसनु शर्मिलाना ngasi मिरेप से सिंग पिसिनखरे रोबिन हुड मिहात याउना फैक एनकाउंटर अमदी ड्रग की केस अथवा मतम लोइसन बीजेपी ना डिमांड तौरकली संजित रबीना मिहात की केस अथवा मतम लोइसन लोहाइदना याम लम मियाम नो लमफेद लैबा सीबीआई के ऑफिस ता